nimba utaragera ku musozi wa Gasogi ushobora kuba warumvishe kuri radio cyangwa se warebye kuri televiziyo cyangwa se ukaba warumvishe ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Gasogi United. Iyi ni ekipe yavukiye kuri musozi wa Gasogi. Gasogi niba heruka mu myaka irenga 10 ishize, ntekereza ko uyu munsi wa none uramutse wagarutse wasanga itandukaniro by'umwihariko bijyanye n'ibikorwa remezo, imihindukire y'aha hantu n'ibindi bitandukanye. Agasozi kuzuyeho inyubako zitangaje, amazu meza ageretse, amapartement, inzu nziza zo guturamo za cadastre ndetse n'imihanda myiza inogeye ijisho. Aka gace kandi ni agace kamaze igihe kitari gito gahanganye n'iterambere by'umwihariko mu mibereho myiza y'abaturage. Niba uheruka Gasogi mwaka wa 2016, birumvikana neza ko uyu munsi wa none uhageze wabona impinduka zitangaje kandi zigaragara ndetse zifatika. Umusozi wa Gasogi wamamaye cyane cyane kubera ekipe y'umupira w'amaguru. Ikindi kintu gisa n'igitangaje nuko Kashoja Nkweza Charles cyangwa se KNC akaba CEO w'ikinyamakuru TV na Radio 1, akaba na nyiri ikipe y'umupira w'amaguru ituruka kuri aka gasozi yitwa Gasogi United Football Club atuye kuri aka gasozi. Uyu mugabo utuye kuri uyu musozi agomeza avuga yuko aka gasozi kamaze kuba iciro ry'amateka, cyane yuko havutse ekipe y'umupira w'amaguru ikaba ubukombe ku rwego rw'igihugu, ndetse kakaba gasozi kabaye icyamamare kakamamara ku ruhando mpuzamahanga, ahanini binyuze nyine muri ekipe ya Gasogi United Football Club. Aka gasozi kandi na gasozi kari mu nkengero z'umurindi wa Kanombe. Iki ni igishanga nacyo kimaze gutera imbere, cyane yuko muri gahunda ya leta y'u Rwanda yo gukora ibiyaga karemano, n'iki gishanga nacyo kize ku kigero cya 80% gikorwa mu rwego rwo kukigira ikiyaga karemano. Aka gace kandi nagace gakungahaye ku bihingwa karemano byiganjemo ibiti bitanga umuyaga mwiza ndetse n'ibindi bintu byose bitanga amafu, buryo umuntu wese ugeze kuri aka gasozi ka Gasogi ahishimira ndetse akishimira kuhaguma ndetse no kwamara igihe runaka. Gasogi yateye imbere mu buryo bwose bufatika, yaba mu buryo bw'imiturire, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kwishimirwa n'abaturage batari bake, by'umwihariko bamwe mu bahatuye. Iyo uganiye na bamwe mu baturage batuye i Gasogi bakubwira yuko bahinduye imibereho yabo, ahanini bijyanye n'uko gahunda z'iterambere zagiye zibasira kano gace ndetse ibikorwa remezo bigatezwa imbere mu buryo budasanzwe. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Ayo uyu munsi nato yasoreje. Njye nitwa Elize Taifu. Hano wisanze niba ari bwa mbere ni kuri Taifa Rwanda. Komeza udukurikirane umunsi ku wundi, ukunde ibiganiro byacu n'amakuru yacu, kandi urebe handitse subscribe uhakande kugira ngo amakuru yacu ajye kugereraho ku gihe ndetse akugereho mu bambere. Ciao ciao, naho ubutaha.